Дынамаўскія сцягі ўпрыгожаны шматлікімі перамогамі ў дзясятках відаў спорту. Ёсць чым ганарыцца і дынамаўцам Брэскай вобласці. Алімпійскія чэмпіёнкі Юлія Несцярэнка, Наталья Гелах, чэмпіёнка Еўропы, пераможца этапаў Кубка свету Тацяна Кухта і многія іншыя праславілі таварыства, якое ў сваю чаргу стало трамплінам да п'едэсталу. Проблем нет. Очень большую поддержку оказали нам, когда мы готовились на Олимпийские игры в 2016 году. И в течение года, в течение каких-то моментов сложных жизненных тоже помогает. В общем, «Динамо» – это организация с замечательными людьми в первую очередь. Преемственность поколений, конечно, есть. И «Динамо», я считаю, что это то общество, которое призвано, я считаю, быть всегда. Дасягненні дарослых дынамаўцаў натхняюць юных. Многія да таго ж кадэты і сваё будучае ўжо сёння бачаць абавязкова ў пагонах і з дынамаўскім значком. У «Динамо» хорошие стрелки, с ними можно посоперничать. А стрельба меня увлекает, потому что там нужно спокойствие, там нужно сосредоточиться на своей цели. Только тогда ты добьешься результата. Менавіта такія, як Антон, «Дынамо» і патрэбныя. Працавітыя і мэтанакіраваныя. Да рэчы, на работе з дзецьмі ў таварыстве акцент асаблівы. Вырастить спортсмена, если не начать с ним заниматься с детского возраста, невозможно. Заложить любовь ребенку к спорту, заметить его, кого-то просто оставить спортсменом, а из кого-то вырастить большого спортсмена. Поэтому это только начало и только максимально широкий обхват наших детей. Юбілейная ўрачыстасць сабрала розныя пакаленні дынамаўцаў Брэшчыны. Многія атрымалі заслужаныя ўзнагароды. А ўсе разам яны сапраўдная сям'я.